Usapho olunxungupheleyo lwaseShawelo lujongene nedabi elibuhlungu ngabasemphefumlweni nasezimalini njengoko lusokola ukungcwaba unyana walo. Inkwenkwana uDito Khoza kutyholwa ukuba ubethwe waze wangcungcuthekiswa lusapho lwasekuhlaleni kwinyanga ephelileyo ngezityholo zobusela. Umama wakhe uAmina Khoza uthi intlungu yabo ibaqhubele ekubeni bacinge ngokuthatha inyathelo eliqatha lokuthumela umzimba kwabo banoxanduva lokubhubha konyana wabo. Unozala ukwavakalisa inkxalabo yokuba abarhanelwa ababanjiweyo ngalo mba sele bekhululiwe ngebheyili. Usapho lalowo wathi wasweleka kwisiganeko salamakhwenkwe mathathu aseshawela kungoku nje lithi imeko imaxongo ukuhlanganisa izinto ezidingekayo ukwenza amalungiselelo womngcwabo. Mina ngiphatha kabe anginamandla okukhuluma futhi nje anginamandla ngifuna ukuqamba amandla. Kwabaphumile labantu baphume ngebheli bangaphandle. Abafuni nokungcwaba umntanami kube yibo bambulalile umntanami. Abamngcwabe bona ngithi yibo bambulalile. Ngifuna bamngcwabe bona umntanami. Ngifuna bona bamngcwabe. Mabangamngcwabi ngizolanda umntana sobabekela bona bazomeka iplan ukuthi bona baphuma njani. Isidumbu sizoya lapha kulela charity ayikho enye indlela. Funa labantu nje bamngcwaba umntwanami nje bambulalile abamngcwabi babangamngcwabi bazohlala naye kule charity bazomeka iplan ukuthi bona baphuma kanjani. Siyomuyisa lapha kulela charity umntana sina choice. Inhliziyo zethu siphuke kakhulu. These people abafuna ukwenza into elungile ukuthi kumele bayenze. Angithi bona banamandla okubulala. So into esifunayo besicela ukuthi abantu abangakwazi ukusinceda ukuthi singcwabe umntwana simngcwabe. But the thing that we want to do manje ngoba sekuyisikhathi eside sekuyi1 month yonke. Sifuna ukuthatha isidumbu sisise lapho ashonele khona. Maybe bazoba neremark ukuthi kumele bayenze something. Imali besicela kubo it was only 20,000 rand ukuthi bangcwabe umntwana. If ever abafuna ukusinikeza imali mabahambe baku undertaker then mabhadale undertaker abafuni so babona ngathi thina or maybe siyahlupheka angazi. Kwakhona inkqubo yobulungisa igxekwa njengaleyo iqhubekayo nokusilela kwayo ukwenza ngokusemdleni wamaxhoba. Umthetho uyasifela uyenza umsebenzi wayo. Umthetho uyasifela. If bekwabantwana bethu bagangile bebazobabopha balapha eBhara. Mabaphuma eBhara bese baye eSun City. Bona wayekumele baphume ngebheli. Wayekumele ngoba bona banemali or banama lawyer. Thina ama lawyer asinawo. So umthetho uyasifela kakhulu because these people were supposed to be eSun City. Baphuma kanjani? Yilento ngifuna ukuyazi. Khona manje mina inhliziyo yami iphukile. Ngoba lo mntwana bamlimazile hayi kancane kakhulu. Bamgwazile, bamshaya ngamaphanga, bamthela ngamanzi ashisayo. So wena if bekuwe wena buzofila kanjani umntwana kwabulala njengenja. Ngoba ufe nje ngathi yinja. Akanabazali akazalwa. Kusho ukuthi bona abanazingane. Abafile phini lesinayo khona manje. If ever thina singasayo attack bazosibopha. Bazosibopha. So bona kumele labantu laba ababulale umntwana kumele baboshwe. Nebhayili nje ngenzela kancane. If umthetho uyasifela hayi asazi. Kuzomela bahlale nesidumbu kwabo. Lo mzali uthi kuko konke okwenzekayo kodwa usafuna ukuba abenzi bobubi bajongane nengalo yomthetho bafumane isigwebo esibafaneleyo. Kwiindaba zeSoweto TV ndinguNomzabalazo Mduka eShawela.